Znači, zašto se one sužavaju prema vrhu? Zbog toga što donji dio čaše nam omogućuje da se piće u njima raširi, da dođe maksimalna površina zraka u kontakt sa pićem. Lagano zavrtimo piće u čaši. Sad ćemo to i demonstrirati. Znači dovoljno uzeti malo jakog alkoholnog pića, lagano zavrtiti u čaši i prinijeti nosu. Osjetiti one najdelikatnije arome voća, uživati u tim aromama, ne smijemo to zaboravljati, i nakon toga uzeti mali gutljaj u usta. Znači cilj, još jednom ponavljamo, ove čaše je da otvori arome i da te arome prinese nosu. Zato i ovaj gore, ovaj dimnjak ili duguljasti dio bitan da te arome mogu doći do nosa u potpunosti i da rakija oslobodi sve one svoje ljepote koje ima.